Igal aastal reisivad miljonid inimesed tuhandeid kilomeetreid, et leida paradiis. Me otsime hetkelist põgenemist oma igapäevasest rutiinist. Aga me mõtleme harva kohalikele, kes selle paradiisi meie jaoks võimalikuks teevad. Inimesed, kes rügavad pikki tunde, et luua teistele unistuste puhkus, samal ajal kui nende endi unistused on ootel. Dominikaani vabariigis oleme ühe kindla missiooniga. Leida üks kohalik, kes teeb ränka tööd ja viia ta otse vahetusest tema elu unistuste päevale. See ülesanne osutus aga keerulisemaks, kui me arvasime. Väike update. Me oleme Kaarliga siiani Columbia lennujaamas kinni ja meid ei lasta siit terminalist minema. Ja no siin hakkas nagu reaalselt täielik mäss juba. Meid tabas reisi alguses suur takistus, kui meie lennuk kuulutati ootamatult lennukõlbmatuks. Me oleme hetkel Columbias ja viimased 2 tundi nad on vaadanud lennukit üle, see pole piisavalt ohutum. Me oleme trippinud üle 24 tunni. On oht, et me jääme siia Columbiasse hoopis. Lõunamaale omaselt algas terminalis kohe suuremat sorti mäss, mis ähvardas kaoseks kasvada. We haven't sleep. All the people here probably haven't sleep as well. They just don't really know what to say. We don't have any information. Sul on mingi 200 inimest, kes lihtsalt istub nagu mina kuskil nurgas ja ei tea nagu mida teha. Tuli kõik Ladina-Ameerikasse. Vägev on. Olles veetnud ühes ja samas Columbia lennujaamas juba 24 tundi, otsustasime sellest viimast võtta. Kuni lõpuks toodi meile uus lennuk ja meie reis võis jätkuda. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche. No nii, tulime sööma ja see on esimene võimalus, et leida keegi homseks. Mis sa arvad, Paul, mis on see inimene, keda ma otsin siit üldse? Ma arvan, et kõige suurem tingimus on see, et ta võiks rääkida inglise keelt. See on üllatavalt keeruline tegelikult. Do you speak English? Okay. Restoranis ei rääkinud keegi inglise keelt, nii et põhimõtteliselt ma arvan, me hakkame nüüd paare käima ükshaaval läbi ja esimene küsimus ei ole mitte, kas sa tahad reisile tulla, vaid kas sa räägid inglise keelt. Hablas inglés? No English? No. Okay. Hablos inglés? Kui järgmises 5 paaris ei olnud kedagi, kes räägiks inglise keelt, saime me aru, et ees on pikk õhtu. What are you doing tomorrow? Nothing. Nothing. Yeah. Me and my friends, we're going on a day trip. Ma sain alles praegu aru, et nagu väga kahtlane on nagu rääkida naisega ja kutsuda ta nagu 3 kutiga homme nagu kaasa. Joo, kas sa tahad nagu meiega tulla? Keegi tuleb vist. Väidetavalt oskab inglise keelt. So, one question. We're here tourists and what would you recommend to do? What is the best thing to do here? And the food? No, ta ei saanud midagi aru. Soovitas mulle klubisid, kuhu ma täna võiksime minna. No, I'm working tomorrow. Working? Yeah. Are you fully sure that you're working? Yes, I am. Okay. Do you speak English? So. So. Yeah. My name is Kevin. Nice to meet you. What is the best thing to do here, like in the region? Not today, but tomorrow as an activity. Tomorrow? Yeah. Reservation? What should we do tomorrow in this like Samana region? Tomorrow is Saturday, so you can in the morning you can go to the beach. The beach is gonna be a lot of people in the afternoon. I don't know, you can go to the Limon
In the Limon, you got some rivers, something like that. Okay. You can go to a boogies or something for wheels like that. Yeah. So yeah, at night you can come here again because the night's gonna be like so crazy, so madness. Yeah. So basically, what we want to do is we want to give one person a day with us completely for free with all the crazy activities. Man, I want it. Will you be able to do it? I was working. I need to work. But can't you change it with someone? Well, we can talk to your boss. I need to come here to work at 4. At 4? Yeah. Okay, so pretty much if we do the trip and you are back here at 4, you are okay with it? It's a crazy good trip. It's a crazy good trip. Yeah. Let's do it. I don't know. Are you down? It's crazy because I don't know you. You don't know me. You know. Yeah, but that's the thing. That's the thing. Memories of a lifetime. Let's go. Yeah. Let's go. Yeah. Let's do it. Actually. That's a crazy thing, but it's okay. And you are ready tomorrow, 8 in the morning. 8 in the morning. Yeah. Don't worry. Yeah. Yes. Let's do it. Let's do it. Nice. I'm sweating like a bitch. Okay. Tomorrow evening we also have a party here. Yeah. I like to be fucked up. So good. I need to go back. Yeah, of course. Good. We'll keep in touch. That's good to meet you. Nice. kõige viimane mees üldse siin poolsaarel võttis kusjuures väga hea. Me plaanisime siia homme Aftekale tulla. Meil on oma mees paadis nüüd. Worldwide, Latinos, French Montana, check out, man. Let go. Tere hommikust Dominikaani Vabariigist. Seis on selline, et kell on 8. Me ootame oma bussi, aga me pole saanud ühendust eluvennast ettekandjaga, kes prolli magab praegu, kuna tal vahetus lõppes kell 3 ja nüüd on küsimus, et kas meil õnnestub see legend kätte saada või mitte. Amigo Ramses, kas näitab pilti või? Vamos a mi lío. Hi. You speak English, right? No? Kohalikud on pahviks löödud meie soovist, aga kahjuks keelebarjäär on liiga suur, tundub. It's time to work for us, it's not possible, I'm sorry. Okei, todo bien. Tundub, et baarimees Randes pole vist endiselt üles ärganud, kontakti ei saa. Me oleme küsitlenud uusi töötajaid, aga nüüd meil tuli üks mõte veel. Äkki bussijuht, kes pidi meid viima sinna, äkki tema on nõus. Meil on ainult üks viis teada saada. So, we have a story for you, and you would be our bus driver, right? Would you be down to come on the trip with us? Let's speak about my daughter. My daughter can go with you. My daughter. Daughter? Yeah. Your daughter can go with you. Oh, okay. Hi, I'm Paul. I'm Luz. Hi. Kevin. Nice to meet you. No party. Nobody. She's at church. Church. She plays. Are you ready to go on a trip with us? Et me polnud päevakangelast varem näinud, seisis meil ees eestlaste kardetuim ülesanne, võõraga vestlust alustada. Do you drive a car here? Yeah. Actually, okay. I have license. You have license? Yeah. Ah, damn, that's crazy. That's nice. How old are you? I am 27, 27. but in my head like 15, you know. Okay. Mentally 15 around. Okay. Or for how many dollars would you buy this hat? $10. Yeah. $40. How much? 40. It's expensive. Do you know, I'm a good businessman. I got this hat for $3. Three? Yeah. Yeah. Crazy. Three? Yeah, $3.
There is nothing possible. To be honest with you, the guy who sold me this, he looked quite sad about it. Kuradi liiklus on küll siin riigis selline, et buss sõidab tee keskel, paremalt paneb motikas mööda, vasakult paneb motikas mööda, filmi nüüd. What's going on there? For the school. For the they're asking for money. Hay a nuestra graduación for the graduation. Hi. School? ¿Ese para la escuela? Sí, para nosotros graduarnos. For the graduation. Is 100 okay? ¿Siempre está bien? Yeah, it's good. Yeah, sí. Hey. Thank you very much. Stay in school. Good. De la escuela. Olles vähem või rohkem Lucy'ga tuttavaks saanud, olime me valmis päeva esimeseks tegevuseks, vaalade vaatlemiseks. So now we are ready to go. We have the drinks. Yeah. We have the hat. You have the... We have the mojo. Sunscreen. Sunscreen, yeah. Okay. I'm very burned. Okay. Okay. Come. Paulo. This is my name, Rafael. Kevin. Siit aga ei saa aru, mis ta räägib meile. Tundub oluline. Vaata Kevini nägu. 1 o'clock, 1:30, the island is big for swimming. 35 minutes for Ottoman to see the world, the ball streets coming up, see the world. Yeah, wait. Yeah. Let's go see Let's the see the whale. whale. Eluol on siin nii, et ta räägib mingi 3 minutit ette, aga no midagi aru ei saa, aga lõpuks vaid käppa ütled, et Tim on. Ja noh, Tim ongi. See kuradi, meie naine on meist siin kõige suurem asjapulk üldse, käib ringi ja seletab kõikidele, mis peab olema, kuidas peab olema. Kevin, on võimalus, et me leidsime giidi hoopis endale. Ma loodan, et me saame talle ikkagi pakkuda. Mul on üks mõte, mida ta ei ole kunagi täna varem teinud. Ehk siis... Eestlasega tatti panna, Kevin pakub välja talle õhtu lõpuks. Okay, mul on 2 asja. Can we jump like to the water? Yeah. No. It's a military control. What, your name was Rafael? My name is Rafael. Como Rafael Nadal? Rafael Hernandez. Hernandez, okay. I thought you look a bit like Rafael Nadal, the tennis player. You pick a little bit funny. Your left hand is like Rafael Nadal. Yeah. Very strong. Ma olen küll väga excited, et vaalasin näha. Ma ei ole kunagi neid näinud. Ma arvan, et see on üks ägedamaid asju, mida siin saab üldse teha. Nagu reaalselt ülikaua. Oh, yeah. I'm joking. Kusjuures meie paat on nagu, ma arvan, nagu väiksem kui see vaal ise. Ja ta oli meist vahepeal mingi 4 meetri kaugusel. Et kui see vaal nagu otsustaks, et tavai, et ma keeran nüüd paremale, siis me oleks nagu upperkuuti lennanud. Mis oleks tegelikult nagu natuke äge ka, aga... Näed seda vinget paati seal. Pange sellele videole subscribe ja like ja siis võib-olla tegimegi järgmine kord. Paneb sellise paadiga ringi. Praegu meil on siuke, no, viisakas paat. Siin on ikkagi ulmetegelased kõrval meil. No viimased pool tundi oleme siin vaalu vaadanud. Üliäge. Nii meetri 2 kaugusel oli vaalmeist või vaalaad, siis oli vaalapere.
nüüd vaikselt hakkame edasi liikuma, lähme saarele. Selline vibe, et ma tulin kuskilt Maximast just väikse kotikesega, aga see on tegelikult unelmate saar, kus me oleme, see on päris haige. Nagu see meri on nagu nii sinine, et nii hele sinine ja läbipaistev, et ma ei olegi vist näinud sellest olenda. Mingi hull majandamine käib, aga tundub, et meile tehakse laud sellises väga mõnusas džungli osas. Kohalik toit peaks olema, nii et võib-olla saame selle toidu ja kultuuri kohta natuke rohkem teada. What's the typical traditional Dominican food here? Dominican food is rice, plantain fried, chicken fried, beans, salad. The Dominican juice. The name is Morisoñando. You know Morisoñando? Morisoñando. What's the juice? Like the juice, orange and milk. One goal today is also that we play dominoes with local people. Do you know dominoes or like can you play? Yeah. You can. Yeah. You can play dominoes. Yeah. Do we want to play? Let's play dominoes. Are you good at dominoes? Yeah. Oh wow. But I'm also really good. I'm really good. Domino. Yeah. We have one really like weak link in our team. Okay, so I teach you the word Dominican. Okay. When the people is so smart, Dominican people say, "Tú eres un tigre." Okay. Tú eres un tigre. When they buy this, Yeah. you sell for $3. Yeah, You're a tigre. Okay, so I am tigre. Yeah. What does it mean, smart? Yeah, for the street. Okay, yeah. So I'm street smart. Street Yeah, smart. Yeah. You know, Kevin, no tigre. No tigre. No tigre. Mis toimus? Is Kevin tigre or not? Tigre? No tigre. No tigre. He's What is palomo. tigre? You wanna teach you? We Bachata. can try it. In Babylon. In Babylon, yeah, you know. Yeah. Paul is like really good dancer as well. Yeah, like in Estonia, one of the best ones. You. Yeah. Yeah. And the voice like this. Okay, can we do that? I want to try that. I have the song. Let me see. I want to try that. I would love to. Yeah. Bachata is most dance ever. Yeah, like hips. You said that you're studying tourism and administration, right? Who do you want to become in life? My dream is work. Travel for work. You have to become a YouTuber then, like Yeah, do I videos love around on the world. TikTok. I Or love TikTok. this. Yeah. Are you on TikTok? No. No? Why not? Why not? La vergüenza is so embarrassing. Embarrassing. You will get over it quickly. You just have to start. Yeah, like, Maybe today we can make your first TikTok. Yeah. maybe today. We actually should. No. We should do it. Rafael, más. Poco más. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Chacho, que bebe. ¿Estás bien también? También dura. Nüüd läheb käima dominomatš ja meil on suured lootused Team Eestil. Ma arvan, et meil on see nagu uus tulnuka eelis, et nad ei saa aru, mida me teeme nagu. Te olete ette arvama, kas teil on mõni salasignaal, kuidas omavahel suhelda? Siis kui sa tahad uut õlut, siis me teeme niimoodi kaugelt. Me nüüd lennujaama doominad lükati, kus see ja teine toodi nagu päris asi. No siin on ikka tähtsa nagu. Ei saa aru, kas mängid piljardit või? Felicidades. Siin on face to face mehega. Töö ja kõnereeglid vastanud.
Do you already know you're winning or like why are you laughing so hard? You're way too happy. What happens if I don't? Ova. Yeah. The last piece. Oh. Kui ma selle ära panen, siis me võidame. Ladies and gentlemen, this is game over! Üks ühest ikkagi kohalikult võtta nende mängus ära. See on uskumatu. See on väga hea meel. No, võime panna küll natukene seda poisse veel juurde. You are a beautiful, good person. Oh, yeah, igualmente, igual. We will be back and we will play dominoes again. Oh, ¿cuánto? Un año, ayer. Yes. Un año, ayer. Oh, all right. I see you. Bye-bye. Me läheme ATV-dega sõitma ja Kevin on minu juht vist, mis noh, mehe jaoks, kellel ei ole lube, on tal praegu väga palju enesekindlust. Rahu. Ja io muy rapido. Muy rapido. Kas me sinuga ei saa tulla või? Talle väga ei taha temaga. Kas ma võin öelda, et ma ei taha kellegagi neist minna? Jõudsime esimesse kohta, me oleme sigari, ma ei tea, kasvandus, aga sigari mingi koht. Me õpime, kuidas sigari teha. For the flavored ones, we're going to use chopped down tobacco. Once we make the infusion, it comes out like this. If you smell it, this one is with mango. And you would like the cherry. Why are you laughing? You're laughing again at me. I am Tigre, remember? I think I'm allowed to drive after my head is like You are driving later. Later, okay. Šokolaadi vaatame nüüd. It is caramel cacao. Caramel cacao. Magnifique. In Estonia, if we like it, we say ñam ñam ñam. Ñam delicious. You know Yeah. Dora the Explorer. Dora. No Dora. Dora the Explorer. Ñam ñam delicious. Yeah, exactly. Bro. Only. No. How? Do you talk? No. Do I have to spit it out now? A caramel. Yeah. No. Ela é minha menina. Eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela. Atrás. You play. Opa! See on äss. Opa! Ma ei tea, ma võtaks enda pigem koondisse nagu.
jõuad enne! Kohalik pallipõlur hakkab viskama. Miks mul on tunne, et ta paneb mingi räigi litri mulle? Mitte autistide suvepäevad sinna. Cosas de familia no las tienes que escuchar. Lo capo con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. 3 hours later, we are here to spend a night out in Dominican Republic. What is the #1 goal for us? Dance bachata. Okay, so we will go to a club first. Yeah. That's good. Let's go. Vaata, kell on praegu 9, eestlastel on väga raske praegu klubisse veel minna. Ma arvan, et me peame siin veits nagu timmima ka ennast võib-olla natukene. How much would this be? This one? Yeah. 300 pesos. No, dollars. 300 pesos! 5 euri! Yeah, let's get the biggest one. Today we had a match in Domino's. Estonians against TR people, and the Estonians won. So, can you do like a domino? I got a grip for a lot of ass, don't need to have more. 2 dominot ja esiplaanil on 6-6 domino, mis mulle tõi meile tõi võidu tänases mängus, nii et väga tähendusrikas. Alguses mulle ei meeldinud see mõte. Luz, we all know that it is your dream to travel, become kind of an influencer, right? Now, tonight is the night we make your first TikTok. Okay. Okay, could the TikTok be that you try to teach European gringos bachata? Okay. Okay. So the caption should be like trying to teach a white male, European male. You also have to choose a song, like bachata song on top of that. Do we post it right now? Yeah. Yes. Nice pose. Ella casi ni sale. Meie ja Lucy ideaalne puhkus täitus. Vaid 1 päeva jooksul sai meile selgeks, kui paljud inimesed näevad suurt vaeva, et meil turistidel oleks hea olla. Poco más. Oh, Dios mío. Et kõik unistatud tegevused said meil täidetud, ei jäänud muud üle, kui õhtut edasi nautida. Sama tüdruk, kes ütles, et ta ei saa täna ei juua ega välja tulla, kuna tal on homme kirikusse minek. Porque quiero olvidar, ponle reggaetón pa' que la vea sudar. Sexy, sube su videito a IG, entra al club, no le hace falta el ID. Ya no deja que la hieran, se va a buscar de sus amigas que la noche